ons reinbrand a haouliat. Video even de skit genar ons reinbrand en an emdelhen a haouliat. Gant ar stumzet an emdelhen renka a vavik touken eben e unan. Gwenor in ar gortos fe bebret pemzek te oad gantan, amzer dian ki genar i houk. Ar stum d'an emdelhenman a zo dreist evit ar mango o deus lez o ton a skopadou. Evit an emstalian, a zeit en ouiez, lakit an dorchen a dregokein a sa vit o tret. Ar abatet ar bern stignet o kigenou. Lakit ar bavik a haouliat war o morzet. Soutenit ken ar bavik gant o torn a lakit o bizmeut hag o biziot trekit diskoan. Ne a vij d'an etra stardan. Gant an dornal e soutenit diou groazel ar bavik. Souchet ar bavik stok ouzor an evri a dal beg o plom. Halinkit lipen nuel ar bavik gant veg ar vant ma VM. Distu badig or braz ar keno, tostaid ar bavik deus ar vant. Gwelloc'he non pas da oblegan et trezik ar bavik. Tostaid gen da reben en ar vont an war e chouk kam pal an dor. Evelse e vo pli just d'an emdelhan. Ar abad vont an war pen ar bavik, sans sublé. Daoustal ar yo en ar belat eben deus ar vont. Ma seblant o babik kaout panda alan. Ar abad gwaskan war ar vont gant o bisiet. Rif zo da stankan tremen a lez. Evit dire weslan abri e renit charge ste ar bavik en ar zachan eben adri en o trezek.